I should warn you, tonight could get political. Je večer začel Conan O'Brien, ki je sicer Oskarje vodil že drugič. Everything's going great. Hollywood in Washington sta danes dve trdnjavi na nasprotnih ideoloških bregovih. No to war and free Palestine. There are some countries whose leaders don't support free speech. I'm not at liberty to say which. V tem svetu so besede orožje in so nevarne. O tem priča tale čisto nedolžna šala. I'm told there's concerns about attacks from both the opera and ballet communities. Igralec Timothy Chalamet je namreč z opazko, da danes opera nikogar več ne zanima, razburil umetnike. In mnogi analitiki pravijo, da je s tem zapravil zlati kipec, ki so mu ga sicer napovedovali. Na koncu ga je prejel Michael B. Jordan. Oskarji niso nepolitične nagrade in nobeno naključje ni, da je film leta postal ena bitka za drugo. Ostra aktualna politična satira. Hkrati pa seveda odličen film, pravijo kritiki. Filmska industrija ostaja tovarna ameriških sanj, tudi ko se te zdijo nekoliko temnejše.